uzoshada nalo sister or had 3 times. That lo mshado uzoba right. Because lo sister uyitshela ukuthi uyawazi amadoda ngenxa yamadoda lezi thutha ekade sidala ngaye. So le ndoda le idila nomuntu odefender yonke into, ulwa na yonke into bakwaliwa naye kakhulu. Akakwazi ukureceive uthando ngoba kale experience anga. And this guy is a genuine guy uza nothando akakhona ukureceive ngenxa ye experience anayo. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu uyokunika umsizo onjengawe. Just imagine uNkulunkulu ekunika umuntu onjengawe nje obunje. Just imagine uNkulunkulu mangakunikeza lo tsotso uye akunika utsotso onjengawe nje stop. Okwazi ukuthandana abantu abayi3 abafake ku WhatsApp ngesikhathi esi1 athi hey athi hi athi hello athi kunjani athi ngikhona athi right athi lo munye uthini athi sorry misprint bengithi ku ubamba amadoda ayi3 ngesikhathi esi1. Cabanga nabangakunika umsizo njalo. Ithi iBhayibheli lokho umuntu akuhlwanyelayo kona wokuvuna utasikuma lo silaba.